Good Friday tung chengina thugen tian Jesus Christ cross akikil dian hi aikile Jesus Christ cross asia hi chi thu te nazadinga himale hei pen tang tung tak tang mahia alai sian tho tung to na ki gel dana wai pen tak tang mahia history chi na sut khangeya mathai bung som ni rasagi tang som ngale som ngale khata he ne ki gena Jesus Christ cross akikil dian asi takina temple sunga pon pen akike ka wai jo takin jin ling che ki gena mi khen khatin hei don la bolwa temple a pon pen ke ka hile bangjia ka bible polama aki record history hama aki gel na koi ma ki mulwa chi don na do moi atak tak hile hilele Matthew Mark Luke in hoi tekina na genwa temple sunga pon pen ke ma hi chi yai Matthew Mark Luke pen aki gel join hi 100 years ichi chenga khangkhat sunga ki gel zo hi ya hoi la tang tung tak tak lo hile agel laiwa hei pen zwa hi chia na gen thei akhang dam lai ma hi manuna wai jakina adik lo hile hoi lai taka Matthew Mark Luke tegel pen ana counter di diglo hi chia ana gen di omding hi wa himalem lo jakina digma hi chi tang tung mai chi athei thea husilowin hei pon temple a pen hi fit som gu ka sanga hi ya fit som thuma apek lam lia na hi ya husilowina asa dan centimeter kwa sa hi ya yahim hing tha na abula pana atop tan che vakai ke mok thei ding hiloi pathian thilhi loadinga yahi lamdang ma hi ya wai kom komina he pon a ki sop chianga mi za thum khong ina kai parunga hi ya hi chu ka pon sa le pon khau hi mi hing tha na pong vakai ke thei loi wai kom komina adang khat wai hun lai taka Jesus si lai taki dak thum lak khong ni taklam wai hun lai taka wai temple sunga mai ta mala thun lai ta ko hi ya siam puten he pon akek lai mu ma diu a hi chi a chianga hilele bangje ka gen lo wa wai hun lai a hi atang pin ni teng thil tung te hi kwaman ana gel ke chak chalo hi wa to te bana juda sa khwa ten yai pen gen mo ko yan lan gel ke mo ko le ma wadinga za lak the nai ja ka asa khwa wu aza lak lo na ding ale wai le hum bitu chi le to bang le ngai danom thia himale igenut pe hi ya tang tung ma hi mangje ka tang tung lo hile ya Matthew Mark Luke gel pen wai hun la ya ya priest te siampu te mai le tang tung lo hi cha kam lam ne ya paw ngam ding hi himal again di kwa mam lo jekina wai kham la te le dam lai manuna wai jak mai na tang tu mai hi chi achiang the mathain jin ling chi le gena ya hi geologist Jefferson B William in asuna tung to na hi na gena jin ling ni omma engedi wai Israel gam sunga ven nawa wai ya jin ling ba sa pe nei le BC somthom le kata hi achia wai zo nungina AD somni le gukle somthom le thuma khata tungno na wai peni halo lo wai local mama chia wai hun lai taka kwa alala ai kele ko kumpin wa yamwa che chengina Pintos Pilat hiya wai Pintos Pilat hun lai bang thil tunga chi ava su no chun Bible pansanina Jesus Christ ki kil den ni April ni thum Friday AD somthom le thuma hi wai na jin linga hi chi avam khiaw hi he tung to na imu thei banga Jesus sinia jin ling mathai na gen pen tang tu ma hi chi akimu theya dem ai gen sama bangina mathai gen te ilai sento gospel ki gen te tang tu ma hi chi thea Jesus Christ cross ki kil den mai chi imu chian theita waya puan bangje ka ke ka tempula akek na zia kai le en Jesus Christ tung tona pathian pen ke nai theita Jesus Christ zia ka pathian tu ki som theita chi pen achiang ma nang le ke khel ngai dam na dinga Jesus Christ on si hi chi achiang ma himale tampi ten bangje ka Jesus Christ wai din mo na dinga hi chia ginna asang thea khel na ki si ka malam nai thi izen na pia tu tan dong ki nai nom lowa ataka hi chi i thei zen pia le ki nai nom lowa azia khai le johan na gena ming ten mial thili no ma so wa wai ja kina Jesus sa nom ki wa chi wi tu tung Good Friday tang tung tak tang ma hi chi Jesus Christ cross ki kil den na pen ki phwa tom tang thoi ki atung ma mai chi na the zo nungina nang bang na lo dia